On i dalje, uprkos svemu, tvrdi da će Leskovac biti mala Kalifornija i najpogodnije tle za investitore u Srbiji. Moj večerašnji gost je gospodin Slobodan Kocić, gradonačelnik Leskovca. Dobroveče i dobrodošli. Hvala na pozivu. Gospodine Kociću, večeras ćemo razgovarati o svemu onome što je u prethodnih 7 meseci urađeno u Leskovcu. 17, da, ali od marta 2009. godine, ali sa akcentom na ono što je od početka 2010. do danas urađeno. Pre nego što budemo krenuli sa tim, ja bih da naše gledaoce podsjetimo da je Leskovac pre par meseci dobio drugu nagradu na Meginom takmičenju za najbolje gradove što se tiče investitora. Prva nagrada je, čisto podsjećanja radi, izmakla svega za 0,5 poena, ali nećemo o tome, verovatno da ste prisustvovali, da, vi ste bili bolesni. Šta je ta nagrada zapravo značila? Da li je to bio onaj okidač koji je kasnije doveo investitore ili doneo razgovore sa investitorima? Pa ja bi to pre nazvao krunom naših napora, evo koliko je prošlo 17 meseci, kako sam na mestu gradonačelnika i kako se promenila garnitura koja je odgovorna za vođenje našeg grada. Ispričat ću jednu, može se nazvati anegdota, kada je izvršna direktorka Naleda došla nekoliko dana kako sam postao gradonačelnik, vezano za učešće, nastavak učešća, tako kažem, obzirom da je moj prethodnik gospodin Cvetanović uveo naš grad u program sertifikacije Naleda. Bio sam skeptičan i rekao gospođici Violeti šta vredi nama neki papir, sertifikat, ako mi faktički na terenu nemamo povoljno poslovno okruženje. Moram da priznam da sam pogrešio. Sertifikat i Naleda i ova druga nagrada Investirajmo u Srbiju dolazi dakle kao kruna napora, a veoma je značajno ono što smo dobili kao nagradu. Neki od mojih saradnika, pre svega iz Agencije za lokalni ekonomski razvoj, moj pomoćnik Mladenović, su kao jedan vid nagrade zbog dobijanja sertifikata i ove nagrade Investirajmo u Srbiju putovali u Sjedinjene Američke Države, u Detroit, upoznali se tamo sa iskustvima vezano pre svega za brownfield investicije. Jedna od nagrada će biti, to će biti moje prvo putovanje van zemlje, poseta sajmu investicija u Minhenu 3. i 4. oktobra. Ja inače nemam nameru niti ikad putujem samo iz protokolarnih razloga. Pre neki 20 dana moj gost je bio gospodin Schmidt, predsjednik izvršnog odbora Nemačko-Srpske privredne komore, koji mi je rekao da će mi tamo priličiti sastanke sa potencijalnim investitorima u Leskovac i vrlo verovatno će mi omogućiti i da govorim na tom sajmu. Ta 2 dana, 3. i 4. oktobra, na sajmu u Minhenu će biti predsjednik Tadić i ministri Dulić i, koliko se ne varam, i gospodin Dačić. S obzirom da su